makada latim ni ku pau sumbung puduk kukumua buang dau tangan langit totumam parara aku dauli sunak na batara tua nenek mangana sangka makam bandi kembesan tu laku bak panalembang menimpa di kopi di belakang pintutan dari pusan ndak kesanle kamu kipak palidan di kipak palukului na sundul lolok nati aluk na bangunan banua uputang kipedodan nati sangka nalan dolonga na sundul lolok nati sombana tedong surat na kanai te inde kadinge te inde paipua te inde tedong mak bulual karang bau mak songgo bisara tedongan nam palisunna karua tanda-tandana mangka di palis tunggak di pesisi gandaran tedong sama rekona iya mabusa kalung kumuna tokonna telan dolonga te salya riri merok tung kasanganna dak na sekon na tandukmu dak na urro na tarasukmu dak na lesa dak garigimmu dak na bukong karay na getekmu naman dak dikak pada kolongku bintin kulambu bamba pinangku dak na randanku madiom bateng dak na biringko maloyara tedong belan na ada na moneneta sangka turang todolota pada dikombong ki ilame sawang simarong pada ditakok ki ilame poporan siayoka lah ditoborang bangunan banua gibin dan dipongan agau itu nanang isalikona penanda bisara susi tema allo temo tento kulla tomarasan lalang nomok sangal eran bendon na endek sangal entek mata pelaran lagu kwa kurre sumangana langam puang di matua sampa parayanna reke totumam pararata kurre sumangana te allo maelo sampa parayanna te kulla mapiadani kurre sumangana allo di tanda balok sampa parayanna kulla maipun di toding rongkok dinempa dendan ni tebong anagau dinempa tunanang ni te salekona penanda bisara te aluna bangunan banua te sangkana landolonga merok tongkonan kombong langami di pilihan tedong mak buluan di tondoran karambau mak songgo bisara laku lagi modalimu tedong laku dedek dolok komba dinarammu iya ade toal loangina tokulla piram para tonna malim palino tonna pitu padaenan di kombong bintuk mak dan maritik di takko sakka sayanna di kombong dao tangan langit di takko dao lisu kunak nabatara dua pak kombong na puang pak takkona totumam pararata di kombong tamasawan si barnung di takko tama poporan siayoka dadi nenek na tedong di sanga bantu rino dadi nenek na manuk di sanga menturini dadi nenek na bayi di sanga bonde matua dadi nenek na asu di sanga barek polo bamban dadi nenek na tau di sanga datu laukku dadi nenek na telang di sanga pong pirik dadi nenek na kalosi di sanga mambuat asak dadi nenek na bolu di sanga salle rangka dadi nenek na wai di sanga lamba dadi nenek na angin di sanga pong pirik dadi nenek na induk di sanga turo langit dadi nenek na rasul di sanga ipo dadi nenek na masiap di sanga di barak ku pakondi kada mintuk ditampa dau tangan langit di konggong dau lisunat na batara tua na tampa puang tamasawan si barung natak kotama poporan siayoka di paturun guntuk mintuk mak dandang maritik domi tangan langit di palak pagaluan kasakka saya na domi lisunat na
ilakan apa kupasulay mataway randan di pulukku pak bang darak toleng kulilaku mataku adik tidong unolay di langit may kailing banturino kumpulampanan kendak to kawanganan may kaladalun na langit tibantok datang silun na batara uran nalor na pinangulalan sa lewo na puro bagaimana ton nadalun na langit tanong silun na batara ditambah tidong turun lang puro na kawanganan may tibantok kanay krisis na kawanganan kumay dengaran dan langit menjelang bersilun mengatara mengapakandika amat dua diapakan inde kasih kami bilang baru inde ina akan kioroni balik tuang melintang mana langit semua atung kembali satu kemang para atau dari islam kebataran tua kiroko sampai dapulan telong teman barangin lapariaman lamban tang marumpe kokmu tang marandang kalukungmu tang monak likuaraanmu nalabik alun natang labalok puang ada cek kulak nato niroko atau teman para rata lambat tidak matang marandang ikut na umarong kanay tang marumpe kanong kuna tang bonak likuara na sa iyong karangkin na diyon kapayang-payanan na tarumite dong malangan karangkin na daw kapayang-payanan na malitama pangalataman kay de tama to programa napa na lumbay bunguluh na tiyak tinli katimbang rano-rano ang mabuntu ang balong ang mutanete rayuan na tinong pa kulingan na tanay ton na saya mo tinong tama pangalataman ton na dibantu mo kanay tama kakayon na malay ito sung pumanarang kay di ito pandipaliw lang leleng kay makduluma lang tumbang kalain makdunday rara na tiro nito sung pumanarang tiro lang tangan na pangala naman tapi rupa nito pandipaliw kanay lang kurang manapa ngalami balayan na simbang ngami uwe si kamu bukun na di kali kay tiro lang tangan na pangala dito atong kanay lang kurang manapa di rendel lamay tangan na pangala sa ming kanay tiyang ming tulan na rilakan ton nalaw mo padang ditiang tilo mamak dulu aluk ton nalaw melakan karambau mak songgo bisara banturino tung kasangan na si tiro rinda tilo jong mai li kumandalan siman tapi rupa kanay jong mai bura-bura di sanga tonggo matua tadi nenek na tilo domilangi banturino nenek na tilo jong mai wai di sanga tonggo matua si tamulo tiang turu-turu tomang alarang parang kapak makamban batik na tilo makamban batik na banturino manimpa lalu sumalik na tonggo matua makamban malau di tiang di pabendaran balama kulim di patunan nangan buntong sia-sia langan asal loera yang sang lenting mata pelalan ton na bendan kong managaw ton na tunan na sa likod na pananda bisara lau padang di tiang di sombat edo toro paria isong patarana ton na bendan kong managaw tao lipu sarin bano marinding tong kunan na tang dilino isungan labuan malik di sombat edo toro paria isong patarana ton na bendan kong managaw dao kandora dao bang bakani tong kunan na puwa tambor langi di sombat edo toro paria isong patarana bendan kong managaw lam tong kunan layu kairo tong kunan na duga tamil lao langi tolos tong di batara di sombat edo toro paria isong patarana bendan kong managaw tunan na masaliko na pananda bisara datong kunan puntupantan di sombat edo toro paria isong patarana bendan kong managaw lam tong kunan na apa menggarontok lan mamulu di sombat edo toro paria isong patarana bendan kong managaw lan panang di manggaw tong kunan na bangke barani di sombat edo toro paria isong patarana na situran-turanan ini tontori panang di manggaw lalu sumalik na pambong tuna turiang na siyanek patuluk sola siyanek lemek susi tema alwa tema tento kulak to marasal lang alata kuriang semangat lata kuriang peraya kurre sumangana saya mo tetinong sampak parayan na mengkara parukanay kurre sumangana bayi mak kulit pindan de demon de matua kurre sumangana manut mak rom besalita inde rumisioninna kurre sumangana te nolo tau angga semberan lotong bulu kurre sumangana te inde landolonga sanda patikna te inde salya riri di rupa puang kurre sumangana te aluna bangunan banua sangkana landolonga kurre sumangana alam madandan panito ma param-param kurre sumangana te sendana toding sampak parayanna pantan topang
malungan kurre sumangana te bang balu turing kurre sumangana pare talu bulinna kete talu etingna kurre sumangana palangkana palak sampak parayanna padang tipas sare tuka kurre sumangana kumamakan kuno lumo panompok doki-dokian kurre sumangana riki mabilangan doi marapuan kurre sumangana manda penama bulu purong bintik sunga tentang kiarari kurre sumangana tonglona pangka kunni sumna kalelian kurre sumangana ringi mabilangan doi marapuan kurre sumangana iyanan sanda makamban barang apa kana bilanganna kurre sumangana mintu makdan dan maritik angga sakka sayan nama kampan kurian sumanga manimpa di polia paraya tak di pasal nariti pasak kena puang di palekok nama banura apa kana tutuman pararata di tole pampong di kurian nasa sumanga di polia paraya mintu pasak kemi angga apa kami lamun kok kami mintu masalanasan angga di domairi kurre sumangana ina makamban kipakendeng mati olo malak bibi manimpa patura mati tingayo pakareng ni. Iya, pakon di kadang mintum di kurian sumanga Kevin dan Yanuk na bangun sepanah susute. Mintum di kurian sumanga tu melo na pasak kinapuang. Ya tu kurian sumanga masih la kumasya melepokada tayo puna. Kurre sumanga tebatu sampak parayan na tarang Somalia. Kurre sumanga pinama bulu polong kurre sumanga mintum dari kurian sumanga mi kacamatan di kurian sumanga. Kena tak kacamata apa jadi makamban kurian semangat intinya sembahnya tedong ialah penciptaan kerbau dari langit diciptakan Tuhan dan diturunkan ke bumi. Nenek na tedong domelangi di sama Anturino, nenek na tedong domeniku di sama tonggo matua ketemu di tiang. Dia nikah makambang mibatina di tina kebendan ni pak gauran sia kebendan disangka. Dan diletak kote dong tengah mati anak-anak kami salah turiang na tobangoy sapyoy melolinoy ti kadangoy iya pinadia anak-anak di palele turiang nagawin dan ibong managaw tulan na usan ikaw na pinanda bisara sa sistema alutim dan tepuna atau merasan sekali lagi limpah terima kasih pada Tuhan pada hari ini sekaitan mangrara merok tongkolan kombo tak ano po na bilang-bilangan itu masih napong kupak undi kada kubalang kekondiran mintu na kikuret semangat pasak ke pak kabarok di puang latama mo leson laterong kadang-kadangan nakanay. Jadi pokok pikiran yang ketiga ialah mintu leson laterong dinasang sambayang lan dinasang pangandona yang itu tulak pukada pada terus sabar apa satu ta kampai pasyambe papa narangga yang natobina todoro masuk laterong dari sore sampai pada pagi hari ini biasa kita rumah pelo-pelo kan itu mina batu yang tidak ada tu mina nak kamu apa sampai nak terukur ya tulisan na sompa nanti dompa mas sompa sarani kita yang terutama pokok pikiran adalah penciptaan kerbau asalnya dari mana siapa yang ciptakan tak lain adalah Tuhan nasain dete di pukurian sumanga nama didin tama leson natedong jadi mintuk leson natedong saya lakotain nasi lakoputun nasa bayang nasa yang melaku lambi itu pada terus sabar apa satu kemarin tama besoknya tuh jadi susina sangat jadi di sama kita mah telur rarai rana tenong rana baik rana manu madara-madara itu baru di telur rarai tak mungkin kelanggara di tongkonan mangurabang mana contoh namanya aku raruki gula perok jiwang siya tak ada mungkin maleso di bandang na susite kombo na di tanduran ay darang abu itu teh pak gawras susite
Tone pa disanggi mak tambularay te, tapos sabar ako sampai pa sampai paparangga. Bisa juga kalah ko kita yung sa kopi. Yang tulen tuan pantanus tulen tuan me. Kasi kesalahan sa kami. Yo, ito man ni Toroy, iya to to pina, grabe to na lang sa to Toroy, kamu pa pina, di kada ano lang kami sa masaran ni kan. To na ba, napaduka po matara, beta sila. Tak mo kilati sa mga ano niya ito na sarang. Ako yung Mario, ni Toroy ya. Alin na sa. Turun ni Melayo. Oh, yang mana waktu itu ampun eh. Pero so think pa. Mana ko kumura la ko foto ko mo. Mo ke ba Ampun itu sama yang mana? Yang mana motor lah. Mana ko tatay bo, mana ko mo. Ano ko ro? Ah. Ya. Como di shooting, mino ka manok ko. Iya to, Om. Ah, dirite Om. Satu. Oke. Mana matang atau mesin. Om Putin ah. Ya. Om Putin ambil putih. Ambil aku bukan tujuh eh. Te. Oke. Oh, kumpayate ko. Dulu sama di kopi dulu. Nasa center sa ba? Ini kau sama ambil kinasa. Kinasa te. Oh iya. Oh, mantap. Mana sih te? Om, pate solate. Oke, ya, piti kami kamu 1, 2, 3. Oke, mantap. Mantap. Oh, bisa Pak. Dia pernah ada kan. Ano ni? Mana tidak dua lah. Ya duka te Om ku. De palet ito mana sunan na pimambela-belay lang ko. Hindi na ko te. Ya. Yang mana mau apa? Ini nak berdagang anu. Ini nak Yaman naman to. Toya ko. Tae ko si Tempo Bit kasi sarak. Ya, ya. Ya mo te misa. Ya, kita tahu ya. Om baya. Oh, ya te to yung luwag ko ta na kaya ana. Le. Siya pa yung Yo may ano te. Bibi. Ma'am, dokumento. Oke, mana ko bisa la ko foto ko mo eh. Dari kinang-kinangan eh. Sir, ko muna di sa Mana ko mo yo, tabi. Oh. Misa pumuyusa. Artinya kung makakagpayusa. Oh, mitiru ko mo. Kilala ibang si Semba. 1, 2, 3. Oke, oh, mantap mo. Naman din po, kaya keluarga to yang mana si Binti pagkasi Tampe. Oh. Landa mapulo na taon na si Tampe. Oke. Oke. Salam buat bapakku sarung Tapi hijau. kilala yan Dari ko sa bapak sarung kami. hijau, ya mte. Oh, keluarga to yang. Tiro ri pa under. Adek Marni sarung hijau katu bapak nomor nih. Yo ya tahu papa nomor. Ya mo Oh, iya, Om iya. Puteto papa na Marni. Oke, Marni, salam. Tiro Marni sala dua ko mo dito ko. Bintuni, Papua. Ya ya. Ampun nek toyang. Ya. Oke, Marni ampun nek toyang. Ya salah na to napende te na ulo to manasun na solado ite Om pues. Pa Om yo ko muna ata. Oke. Ya. Ba kayo kumawak. Ya. Halo, ya. Berkupot kamu ke semi. Bagikan daw le. Hah? Share-share di daw ki. Iya nanti aku bagikan. Ya. Oh. Belum mandi nih. 1, 2, 3. Oke, mantap. Belum mandi ah. Belum mandi, biar dulu karena masih dingin juga toh. Baru bangun ini. Ngopi-ngopi dulu kalau baru bangun. Foto-foto ko dia, enggak semua foto. Foto semua. Foto kan dulu sama hati dong. Bisa di sini supaya. Bisa dapat foto kesempatan. Ayo pakai. Oh, dite le. Ayo. Rame-rame.
Siran lupa tuh anu. Iya. Apa sangan ini? Lasiran dong patah jauh apa sangat ya Jepang. Itu oke. Lasiran dong patah Jepang teh. Kan den anu den Jepang ada si Panin deh. Lagi-lagi. Oke. Gimana sih terus sih? Duduk terus apa? Oke, ini. Anu dia posting kita di ini semua. Iya. Nanti apa lagi namanya? Sangat TV yo. Ini. Oh iya. Oke. Mantap. Nah. Kenapa ini? Iru kopi dulu pakai lah. Angga. Hah? Foto sendiri dulu. Oh iya, situ. Si Mas sangat aktif. Iya, oke. Satu, dua. Informasi saudara perumum otang tama Adam ya to kurin pangalong iti ataning patamit dugu na tebei po na ako bisa may padukya piti sabun nimi mi padukya pi patami oi mo malas sulan na ko to adibelo malas sulan di patamat dugu na bei puai dugu na terong pada kai mini na niti mo patami mo ito mi pasadyan ni bumbu dak patubunggu mo ibang mo na siya mi padukya pilangan satu ni rato ke malas sulidi. Akaran itu dah teman ya, petiran ni nan tangka tulangan ni naik peduk ya piti. Bisa gawa foto-foto dia. Jadi komite dari pada itu terang. Oke. Bare asal deh. Mau kau foto sama kamu? Oke.
foto dulu. Kecil. Satu, dua. Oh iya. Kopi kan sini. Apa sini Kak. Kopi situ. Kopi. Kopi itu bosku. Ya, Robeki. Ya, ya. Rapa-rapa. Ya, satu, dua. Tem que foto-foto na tola. Sim, muito. Udah lepas. Oh iya. Ya ini Pak. Sini. Foto lagi. Ini kita tanah foto bisa ya. Ade. Foto-foto. Ayo kami. Lihat kita foto-foto ya. Lihat kami ya. Iya, gunakan mobil ini mak foto. Oh, lobangan itu hotel mana nampal. Melingkar ke sini Pak Pina. Melingkar ke sini. Mundur ke belakang. Ya, melingkar ke belakang. Oh, dia terus pasang lana. Oh, di sana sebagian dia. Ya, di situ. Oh. Alatnya tidak di tangan ya. Oh, seksi dokumentasi ada gambar anaknya. Oh. Di sini sebagian. Foto lagi. Gimana Kak? Palai tete dong ya. Di sana mana? Ya, palai tete dong. Ya, sana sebagian. Melingkar ke sini. Ya, maju. Kamu terabat kau bilang. Oh. Ya. Biar pas pianonya. Kurang satu lagi di situ. Oke, lihat sini semua. Satu, dua. Agak bebas boleh. Jempol. Oke. Ya, mantap. Bebas. Ya. Bebas. Sembarang. Kayak sembarang. Sembarang aja. Oke. Shooting, tahan. Iya, kalau seksi penerangan jadi situ pintu lampu Pak Adem nih supaya melo pengambilan gambar. Sama buku lama tuh Pak Adem. Mintu lampu Pak Adem nih kasih mati itu lampu na melo pengambilan gambar. Iya, sama siapa?
Foto maaf foto bisa kami foto PTMB itu sudah dulu. Tanu yo. Cuma lalak pun mesti nanti pasti ada di mana. Oh. Menurut aku pilih. Oke, menurut aku pilih. Ya. Oh. Bapak tu saudara atau saudara berito. Ya, patas ini semua yang lebih ya. Termasuk paparin tu dia pato. Jono memang kasa lama mau percicilan ke sana. Malah kumayo memang kasaya. Oh, terus silo solusinya dewan. Ono mo bos wah mantap mo. Oh. Paling kalau deh. Bojoy. Yang mana kumayo? Pagi menurut itu seragam pagi nih. Ya. Betul deh, lalu musuh apa? Oke. Oh. Kamu bisa menentang kakakku? Kamu lantang.